lenge thiam sir na ru na kai khai tur ka pui kan moye la na thiam choi sang in lim sai kan vor lenge te kan doi big low zo ram tan kan pen swat sel do zam nai lo la nu leng roi liu pi Womes Polytechnic Aizawl hi sangka zakwa somkwa pariat han din ania atan tir lama chon madan office practice le electronics and telecommunication engineering in an tran sawa sang ni pakhale sang ni pania khan garment technology le beauty culture and cosmetology branch te hon belin Durtlang hianin branch pali Womes Polytechnic hian kan neya chung te chu modern office management and practice le electronics and telecommunication engineering te beauty culture and cosmetology le garment technology te ania tunhaya Mizoram sarkarin phalna minpe kangin kumtin heng branch palia hian zirlai somthum theu admission te thei ania ti chuan apum puya chuan he institution a hian zirlai kan nei thei zap chu zathum somruk ani chu kan din hunania zirtir tu faculty he tuna hian somni paria numeka ten laboratory technician hi som pathum kan nei bek boka librarian puitling tuna hian kan nei boka chu kan kalphung panga yania tin higher and technical education nuaya technical education B ka hi Mizoram State Council for Technical Education affiliation kan neya chu chuan academic calendar han nein tuna hian kumtin academic calendar a hian event tram le odd tram te nein he polytechnic diploma course tram ruk a then ania chu kum thum chunga zo thei turati ani academic building kam administrative building baka multipurpose hall te staff quarter chhungkaw somni pali lua thei tur kan nei baka hostel building panni kan neya henga hian zirlai za somni zet om theina tura ruahman ania tuna hian hostel a zirlai za vel kan nei ani admission chungchanga hian branch pali le Mizoram Polytechnic lungleya engineering course te hi Mizoram Diploma Entrance Examination MDEE nuaya Mizoram State Council for Technical Education huai hotin kumtin entrance examination kalpui ania electronics and telecommunication engineering B ka hian class 10 pass baka science le mathematics an lak ngei angaya garment technology beauty culture and cosmetology hian polsom pass baka tu sama chuan science le mathematics la chu du big an nei la modern office management and practice a ero chuan polsom pani pass chin chu engkhor sa po du thei ania chu kan soita kan khan kumina po hian Mizoram Diploma Entrance Examination nuaya June niruk thleng application form thral chuale thelu hun hon ania June nikuwa aninga ni akhian Mizoram Polytechnic lungleya le Womes Polytechnic Aizawl entrance exam huai hot ani donani Womes Polytechnic hi sangkha zakwa somkwa le pariat oga se somthum le pakhat khan keile lecturer panga keima tiamin paruk kani chu mi adin tran chu ani a chuan headline tuna kan omna mun Durtlang hian kan la om lawa chu adin tran na mun tak chu zar kota khuan puje lian chungnunga famta te building khu lua ani a chuan khuda khuan kumni kanom hnuin chan mari lama son
pu vi nei kunga building opposite sia khuan son phei ani a chuta chuan atira kandin tir khan ka soitong khanin zirtir tu paruk in kantrana chumi zo somkwa le pokwa April thla khan zirti tu pakhatin minon telbel boga chuan chumi zo anu kumni nuwa zirti tu pakhatin minon telbel le boga chuan atira chuan helaya durtlang ram kan nei ma hian maumual ate le ITI ram teng te po enania amaro chu helai hi alorem chan jok ta ka wangin VC te le ti te na helai ram te hi an pe kani ome chuta tang chuan sarkarin mala in chumi adin tira mala tu le su su tu chu pi sang khu mi khu ania ani principal masaber ania chuan helai hian sang ni le pali kum khan durtlang a chuan kanon chho ve ta chawani chu helai adin dan vel ania chuan adin tir khan subject pani chau kan neya chu modern office practice tuna chuan MOMP modern office management and practice kan ti ta le electronics and telecommunication ti hi kan neya chuta chuan zirlai somni ve ve becha hian kan neya aba kha chu garment technology hi aron ding le a helai lung durtlang kanam nu hian chuan chumi zo chuan beauty culture and cosmetology ti department aron ding ve le bokani chu helai adin tranti dan ka sai thei chu ane mai o me a Womes Polytechnic Library hi andin tir deu mai atangin sangka jakwa somkwa pakwa kumtir lama tangin ka en koltrana hei vaini thlengin he institution a hianin no pang hian le khabu an mamo ang to ka chu kan lakhom nin kan siamaro chu hei masonna athang chhozela du khoparo chu du thu sam tak tak chu hanei theiri lawa tuna hian kan le khabu nei ho hi no pang hian mi pakhatin trum khata buli an kol theya chu nisom panga chung an kola ta khan an du kha an ron ban let zel the ni englai point buli hi an kol reng the ni amai ro chu kan khovel thang chho zela du khopna ro chu ha om lowa mason zel tur kan dia library te chu tin collection a te po hian abu thar tha te le ron chuak thar te po la khom zel te po hi kan dua kan mamoa amai ro chu tun din muna chuan kan no pangte hian an mamo zual pui an tul mamo anga chu kan la khom ria ma son zel tur kan ni na la ya ro chuan du thu sam tak tak chu thil om thei ani lem lo zirtir tu te le staff te tan hian an le khabu ho tur zat hi kan bituk ve lo an du za an ho thei ani khang anga kha kan din muna chu an nia helai hianin kan le khabu collection hi aman belkhomin soita ila noi za somthum paruk chuang ani za somthum pasari alatling lo deu chu tiang chu kan collect ani durtlang hi amun hi zawa tin chhum te hi atama furlai te phei chon chhum te na ron chima en kolaro chu aboi thla khop maya hemi library chung hi kan AC lo wangin furlai phei chuanin hi tar te hian kan hem kol thin ani le khabu te hi amwar lawin teng angkhan hi tar hian kan hem kola room hi tar ang hi kan manga teng angkhan kan en kola kan boipui ve lo thina le khabu hi amana to sia heng tuna abik takin BCC te GT le khabu hei garment technology le viticulture and cosmetology department te phei hi chu le khabu wang ten nia foreign hi atam em ani teng anga khan
collection te po hianin harsat na te nei chang kan nei ne apoi sa rom ana mani bukhati sing chuang ten nia chitiang bokin heng engineering te po nia MOP te po lekhabu hrim hianin thil danga anglawa apoi sa rom hi na maya tuna nichina karon soizau ang khan han hoivel mai chuanin almeira somli le ti molek kan la neya ma se henga hianin noiza som thum pasari trep kan seng to ani chu le khabuman ringot thela ni ta almeira te heng LRS kan tia learning resource heng CD te le floppy te khati ang hrang hian kan la da le boka khating ang collection te ne na ti phei chuanin heng ai hianin amana to ani tuna hian kan le khabut lut na mai ma ka almeira te ne na heteng ang zonga kan thil lut da chut phei chuanin helai hi no pangte na an tangkai pui le an mamo ang anan phuruk na tur hian library ai chon poisa rom na ani hemi hian tuna po hianin kan mang na sa mamo po kan langa tho mai mason zel tur kan nia henga hian tuna hian internet connection te kan han la ve ta henga po hianin nakina andu data an source jung theina turin tuna hianin ruahman na kan siam meka chu tuna kan malak mek te po ania heng kan computerize chetatanga resource kan tia journal te khang ang te po khanau pang te le zirlai mai ba ka staff te poina andu anron hai cho theina turin ruahman na tuna hian kan boi pui mek ani chumi tur chon ma lak tan mek ani ke hi eplal hmeichhe kan ya academic se la kan ya ET department a lecturer kan boka chuan ke ni academic se la hianin thok tu pathum kan oma ke le sailo pari le sar hroize la te kan nia ke ni sel hi kan pui mo khop mea institution ti taka zirna ti taka academic lampangai son ti tu neu te alo tama atira no pangaron lu tran ti dona registration te kan han boi puya chuan no pangaron lut fel ta mo don ta mo te khan zirti tu te na class kan la dan tur siam re man nga ya routine kan tiang chi timetable te kan han siama chuan kan han kal chawa exam ten lo ngai chawa seasonal test kan tiang chi internal test siwai ni kan nei thina chunga tan chuan exam routine tele duty list te siaman nga ya chuan kan kal chole zela tramen exam ten lo hona khanin in bo sai na tur tam takalo oma admit card te siam lo nga ya tin mark sheet te attendance sheet te le duty to ho duty list siam ten lo nga ya katiang khan ti tur sang yam thina tin chumi hemi internal kan office sunga ti tur pela ma hianin hemi office atana thil poi mo engemo ti tur te lo omvele zo thina tin technical entrance test vel te po hianin kan boi pui na save le thina ni tiang chuan ti tur sang hi alo tam ve thina ke mani to ka kan boi ve le thin le ni Women Polytechnic hi hei Durtlang hian omna rei ve to ta zirlai po Durtlang atang pon anom ve nuala tuna po anom ve nuala helai mun hi tam takina khomi po hian kan riat lo tam khopa chuwangin hmeichhe mizoram pumpuya hmeichhe institution chhun ania Women Polytechnic Aizawl ti ania chuwang chuan tuna tang hian ke mani po zirlai te po heta pol som results wa vele admission hi hon tran ania chuwang chuan form hi mei thla tangin kan ral chuak ngal chara
chu wang chuan in form hi an kim heta hian lei theih vekin a awma chuta chuan hmeichhia te tan Bihchian ham thatna tam em to a eng kim heta kum thum zir vek anita tretli kan pute saron soi to ang khan tretli kan neya chuan helai hian office te changtlung takina awma chuan office a hian eng kim paperwork zong aziak ang chi te I lekha mu te thon chua te khang tiang zong file works kan ti mai ang chu file lam pangina lekha bo zui the ang zong hi heta office a kan ti a UD head assistant pakhat kan neya UD pakhat kan neya computer operator pakhat kan neya LDC kan nei boka foreman kan neya workshop instructor te kan neya engkim changtlung devin systematic devin tihan kan kal chho ani a chuwang chuan heta hemi institution a hian kan changtlung em kan ti na chanpo hostel kan neya kan pute ron soi to angkhan multipurpose hall kan nei boka gym kan neya canteen kan neya bus hi pani kan nei boka day scholar ho ron kalna turin chu mi basa chuan bas chuan mante kan han konvele thina chuan hei engkima final year an kum top na hian study tour te hian an kal thin ta a chu study tour a chuanin kum tin in final year study tour in an kala Mumbai te Delhi te Kolkata te tikhan hi an tlo a chunga chuan na te an zuk zong hal thin ta nakina hi placement lampangin fia fai taka an ron soi tora kan ngaya chuwang chuan helai hi hmeichhe ho bik tan a that zia hi ron mu in ron envese te kan du a keima ni hostel po pani lai kan neya kan hostel te hi achangtlung em a vai ho ang devin hostel ron om tur te chu vai ho po anu le pa te an chung ten hostel an nei thai em an campus a tha em ti te na an ron thi thai phot thinang hian ke ni te po hi an ron thi thai fo thina alu to te chu nuam an ti em ani chuan gei kan soitak ang khan tu na po hian admission metric result hian a hril em a metric result a chua ma lo chu keimani hianin entrance test hi kan nei thin ani chuan entrance test kan nei a hian entrance test kha pass ho kha interview kan nei le thin ta ni chuwang chuan entrance test zo a interview kan nei a seat capacity ang khan som thum theu ani ta a chunga chuanin chung chu an ti thadana zir le an ma ni an phurdan an ma ni subject lak tura tanga an phurdan azir khan interview wa te pokhan an lo en thina ni chu ka soi thei tok ni me ro se coming to Rebecca Malsom twangi anya beauty culture and cosmetology department a hian head of department in charge kania tuna hian kan department chanchin tlem te kan soyanga beauty culture and cosmetology department hi kumthum kho sania chuan kan intake hi kumtin somni sit somni chau kan neya somni kan la theya adil thei chin hi pol som pasin an dil theya amairo chu tun lai a hian no pangte an lo no pang to a pol som pasin lo no pang via meya ikan students deal to za asom kwa hi chu pol som pani pass te an nia pol som pani pass nu a hianin an ron zirtlang puyani chuanin kan department hianin kan zirdan hi beauty culture and cosmetology kan ti hianin ako ber chu cosmetology chu scientific study of beauty culture ania practical hanti top ang hyang kan zir lawa subject chi shang kan zira an lotlin na turian paper hi avain somthum le pakhat lai kan nei ani kumthum course kan ti to kha kum khata hian semester ni an neya 6 semester an zo in undergraduate and diploma certificate hi an hua
tin ka soi le du chu kan institution apum pui hi I department pali kan oma AICTE kan tia All India Council for Technical Education recognized fe kan nia Mizoram puma hian All India Council for Technical Education recognized theih institution om hi pani chau kan nia ke ni Women Polytechnic le lunglei Polytechnic te he kan ni chuanin Polytechnic ina tumber chu ma ni kut ke a lekha thiam chunga I kut them thiam na pek kha ania kut them thiam na ringut hi atok lawa hlotling tur hianin lekha thiam tel hi angai ani kan mua kan sia a kut them thiam tak te lekha an thiam tok lawa wangin personality develop te an nei tok lawa wangin mi hnuaia hlo thalau tak thok ten kan hu a nge chutia ang chuti re a sarkar rin chan kher lawa mani kut ke a an dina lotling taka an din chwa kha Polytechnic ina tumber chu ni a chumi po chu kan ti lotling ve fiawin kan sha a kan department hian kan soi to angin thil che sang kan zirtira sum don na lam entrepreneurship te computer thiam te lo nga ya tun la ya chon computer te kan zirtira chuan in biak po ton dan thiam te nga ya communication skills te kan zirtira chuan personality pleasant personality tha kan nei thei nan te kan mamo a personality development te kan zirtira computer te environmental science te life skills thlengin katyang khanin chi sang kha kan zirtira ni hlotlin nan hian kut them thiam ringot apoi mo lawa kan pum kan personality zong ke ma ni kha apoi mo ni ti sha in kan sha thiam theidan tur chuan bizawin lekha kan ti angkha kan zirtira ni lekha thiam chunga kut them thiam na neya ma ni ya ke ading tura training hi kan pe a lotling po kanin ti ve hle a head department hi sang ni le pathum atanga din kha ani a beauty culture and cosmetology department bi khi sang ni le pathum atang khana chana kan passed out students te hi placement hi kan petha em up 5 stars hotel hey Oberoi te Taj group of hotels te India ramamun sang ami te den hian sarkar te khang kanin tai pa 6 semester an ni hian an ni hnuaia interview an face a chuan an tling chuan kan Polytechnic kan course an pass chwa bok chuan an pass chwa rolin na kha an zuk zom ta thina tuna po hian final year students te hi an vai hian an tling feka na ina huak to ni an certificate hemi diploma an hu rol hian an chhungkaw Oberoi group of hotels an chhungkaw na hian a huak to hala kan student te khatyanga hlotling tam takhan to a chhungkaw ron chawm te insa te an oma tin an thona an zukai sang ve zela an hotel te director ten ya chen chu HR manager ten ya India ram pum puya India ram chau ponilo foreigner te hun sang an inzar par vena sa ke ni zirtir tu po hi kan zin hianin khoi khopuya po hian kan student lui te hin lo oma min lo boy puya an hotel te min shwaya hey kan sianga India rama mi house saber ambani te hnuaia po hian an spa director hi kan student chwa kan ya kan chuang em kan soi zo fik seng lawanga voina hianin khatia angkha tam takan omani chu me ba ka freelancing mani kut Polytechnic ina tum ber reng sarkara po lut lawa mani e zonga enge in chom khatam takhan omboka tin chu me ba ka sarkara hian zirtir tu na mo in an lut na sa ema hey ramachang kang zela beauty and wellness beauty industry in ma asona aliana in expense la
education school education department pon appointment bazia sha in school vocational course abel zela tuna po Paul Riata te anzira Paul kwa Paul som pani thlenga introduce to rin antia chunga chuan beauty and wellness teacher tur khan kan student te hi qualify chun khan ni kan passed out student te hi school education department a hian zir tier 2 na mu in tam takan lut boka ki du darshana te po kan munga kan shanga an makeup artist te mun shang meya katya ang khan in zar phara kan lom mani chuan mani sang ni somni pakhat po khan skills India 2021 oma khanin I kan student zinga mi hi azuk telve silver medal hairdressing aron la kan swang a lotlin na nei tam takan oma kan soi fik seng lo ni kan subject zirdan hi details khop meya first semester le second semester a phe chuanin practical hi anla khoi manglawani scientific study of beauty culture kan ti to kha khami anatomy and physiology mi shing tak sabung shang te khoilaya hian meti lange apoi thei ti te khatya ang zong kha kan zira I khanga tang chau khan khami an bel chan nuwa chau khan practical he kan ti pui chine cosmetic chemistry te kan zira chumi omja chu kan cosmetics man tam takhi ke manin laboratory a kan siam chuaka nail polish remover te wax te eyeshadow te thil shang hi laboratory a kan siam chuaka chung chu kan bangani institution tin hlotlin na sha dan chu kan no pang pass out ten hlotling etling lo train na sha ta chumi atan chuanin kan institution a po hianin training and placement cell kan nei ni training and placement cell and call to lecture pani kan oma purin zwala ania le keima hi Susan Aral te kanya kan napa ngai ba ka hianin training and placement cell hi kan en call ni kan training and placement cell hi 2006 atang hianin na kan lo to kha ara kharon langta ni 2006 a khanin avoi khatna tan khan Taj group of hotels khan kan no pangte spa therapist tan an lanwala chumi ba ka chuanin electronics and telecommunication no pang hote anan group of companies an thok boka le government technology students ka India export company lian ber Paul anyang chuta chuanin an thok nual bokani khatyang khanin 2006 tang hian kumtin no pang engni zathi out of the state Mizoram po na hianin na thok tur hianin an kanla thon chuak ve ziani chu kan achievement kan ngai ve hemi training and placement kan boy pui dan chu 6 semester no pang hi 6 semester ni hianin athok du te ho hi anron in report hin ni department tin atang han anron in reporta an ha tho du zong te hi anron soita chumi kanhan encoma an du dan te kanhan analyzer chuan company shang kan lo tho pui to te le company thar te po kan zong chok ta khang ho nen khanin kanin bia chuan interview hunrem chang min nei pui the turin nge kan deal thina kan nge kan badil thin ni tongkam ten mail ten company shang ho nen hian kan interview theina hunrem chang kan deal ta min til hotlin sak thei min til hotlin saklang pui thina kan dil hi chu alomam kan ti ni chumi ba ka chuanin kumtin hianin 6 semester tho hian study tour hian nei thin ta ni chu an curriculum hianin atela kumtir lampanga hianin an shuayan ni thin ta ni no pang ho ba ka tour guide ang te ke mani lecturers ho te kan zirtir tu te support staff te hian kal tel ve thin ta kan shwai tlang pui kan shwai hun tlang pui chu Delhi le Mumbai hi ni thin ta ni chung huna chuanin company
sang hi kan lo contact tin ta kan bet tin ta an cham chunga interview hunrem chang min nei pui turin kan deal tin ta ni chung kal tlang te chon face to face one to one interview ten nei ta athena group interview ten nei ta khatiang khanin kan no pangte tan kan hunrem chang kan lo la tin ta ni chumi ba ka chuanin an ron hon hu te an Aizawl an ron let nu te point company then khaten kan in backupa enge no pang candidate ten lo du chuanin video call ten or telephonic interview te kan tia Skype te kan tia covid ma de chang han ke ni chon kha kan lo boi pui to thin ni covid ta chon lo theilon khatyang kha kan lo ni le te kan nge online in kan ti zel ta chuanin covid chung lai po khanin athok tur hi mi hi anron contact reng thoni chuwang chani china ka soyang khan kum tin hianin no pang hetatanga kan no pang pass out ta na zon hi training and placement chang hianin thei to phi kan lo boi pui thina chumi ba ka chuanin kan alumni group hi kan nei ni kan alumni group en call to the lecturer thado don omta kami kal tlang khanin chumi group kal tlang chuanin inge na te alo inge kan company thopui te howin anlo opening ten lo nei ta candidate ten lo mamo khanin kan alumni group aten kan post thin ta khatyang khanin pass swak tan te po khanin kan la tang zel ti kha kan soitel do bokania okay hi marli zodin pui kania Women's Polytechnic Department pakhat Garment Technology Department ta hian HOD in tuna hian ko meka tin he Polytechnic hian course kan shat to angin course hrang pali an nei chung zinga pakhat Garment Technology hian in kan zir dan phunga chuan AICTE Nwaya institution rules le syllabus kan nei ang hianin kan zom veka chung kan syllabus zinga chuanin ani na taka chuanin a basic tak meu atangin kanin zirtira semester ruk omin he course hi kum thum chung zir ani a tin azir thei tur chin apo hi pol som pass chin tan azir theya tuna kan syllabus kal manga hi chuanin a basic tak meu atangin he fashion technology hi zir ania he garment technology course hian a basic tak meu atanga zir chawni in kum thum chung lai zir ani na chuan first semester kan ti te second semester third semester fourth semester le fifth semester ang le sixth ta tyang khan an zir chawa puan than ani na atang te textiles kan tia chung te tin a pattern making kan tia a cutting sang te tin tuna hei kan hnung lampanga no pangina anron ti mek a draping and contouring kan ti hei kat dan chikhat method chikhat thilpoi mo deuh mai ani a heng ang system te tin sketch work kan ti fashion illustration ang te tin production system spreading and cutting kan ti ang te tin chumi mai pia lama chuan management papers kan ti hemi fashion technology ina atana tangkai garment technology fashion technology hemi a mass production system kan ti ang zong te hi ahwap veka tuna Women's Polytechnic ina no pangte na uniform an nei te hi heng ho te hi siam chwa ani a mass production system ang takin 6 semester an ni hian project work an nei na he a production system hi a final semester apiang te hian ti khan marks lak nan an man ba ka keimani institution in to del na thatak mai pakhat ani bokani 6 semester an ni apiang hianin kan syllabus a chuanin project hi om vekta ni chumi a chuanin tuna ka soi ni china ka soi production system tuna kan institution uniform no pangina an hak thin te le hemi pakhat lo hi poimo mai oma chu kumtin hianin no pangte kan no pangte an chwa don hianin an marks kan la khom na hian project pakhat project display kan nei thin ta chumi project display chu fashion show hi ani tlang pui ta chunga chuanin enge ni kan no pangten an thiam thil te an lo zir to te he ta first semester aron an zir atang zong khan records angte khatiang angkha
an mani creativity idea te tin an mani design ngei an ron pho chhuana subject kil tin atang khan ni chena ka soi ang khan management papers kan te a costing chungchang te khang ang zong zong in nge ni a hlom khoma an ron display ve theih na tur kha tiang chuanin hun kan hmang thina heng hi no pangtan po marks kan grade na ani a tin chuti rualin no pangtam taktan hlok thlak taka man thei ani a tin chuti rualin an creative tak te tin an kut nu amam tak lo te khanga khanin pho chwa na hun te aron om thina chunga chuanin achang chuan institution te show te ti hian kan neya tin chuti rualin pon lama tanga mi som te kan nei thin boka chunga te chuan marks 100 tur te po khanin nge ni misang te po roi chang te po kan nei ni chu no pang te na an hlok ka tangkai taka an man theina pakhat ani bokani atlang pui thu in he garment technology kan ti course a hian no pang te hi an thiam tak hi chuanin adik tak a soi chuanin an ma ni hian kut ke an indin na sa atin training and placement department kan neya training and placement officer po khanin a report to in karinga chunga chuanin kami a report na ang khan sarkar lut tam tak po an omang tin sarkar hnuaia khatia hemi kan line big hetiang ang thok tam tak hi an om to a tin chumi pia lama chuan ma ni kut ke ma nia eile barzong khatia ang kha tuna hian kan no pangchuak te a hian an tam em a tin chuti rualin hetia ang taka an lo om theina hi chu kan syllabus hianin a huam zau em a kan syllabus in a huam zau na pia lama po hian zirtir tu te in pek na tam tak a oma zirtir tu te hian in thei top kan chwa tin chuti rual chuanin kan course khatianga langlo kan syllabus a langlo hi poimo kan ti ang chi hi tam tak hi subject a chan chu garment technology kan ti te fashion technology kan ti te hi chu a course zau ema institution pakhatina kumthuma kan zir po hian zir zo sen lo thil hi atama chumi atana supplement tila a lo tran pui tu poimo em mai chu kan syllabus a hianin hemi kan nei me ka hian professional practice kan neya chunga te chuan no pangten entirnanin surface ornamentation kan ti ang chi te tiang hi atak tak zir sil course syllabus a om si lawin ma se poimo kan ti ang chi ang hi bel na tur tam tak oma kha second semester anni atang hianin atop thlengin kha semester tina hian professional practice an nei na hianin min tran pui em bokani tuna kan course chungchang le he garment technology course chungchang kan han soi te kha khami pia khanin sarkar institution ani na hianin a fee hi tlom em meya chuta chuanin kan no pangte thingtlang atang ron kal po ni se Aizawl zo kholam pang atang point hostel thatak kan neya tin mantlom dewin azir chwa theya enge ni hostel a po tlom takina om theya hemi campus chung veka hian no oma tin chuti rual chuanin anni a chuan fee choi le chuan ngai lo turin scholarship hi sarkar atangin kan dong zoka tin chuti rualin he garment technology course 3 years diploma ani na angei in kumthum chung anzira hi an certificate hi All India Council for Technical Education hnuai kan ni awangin All India level ang ni shimshima chunga te chuanin kan institution atang hianin hetiang zir chhuak te hi chu All India a hianin an certificate hi alang engeni a valid ani ti kha karon soive shimshima no pang thatak tak kan nei thin boka zirtir tu thatak tak tenen zirna thatak kan nei theiani ale ke hi lalmuan pui chong thu NSS Science Program Officer kania chuan ta Womes Polytechnic hianin lecturerin ka ommek bokani chuanin keni Womes Polytechnic NSS te hi unit thum kan ni a unit thum kan ni angin program officer po hi pathum kan oma chungte chu ke le sar Zaiawn Veng te le sar Peter lalram liana te kan ni
chuanin NSS ang hian activity sang kan nei thina achang chuanin homa te an mamo te kan pe thina chuanin he mi Durtlanga ngei po hian activity sang kan nei a chang chuan fila te po khianin plastic le bolho te kan han charlop thina tiang khan activity hi kan nei ve deuh reng ani chuan covid pandemic boruak tlema a hla om deuh a zwal deuh lai phei ka chuanin Durtlanga home sang hianin an mamo te kan pek ba ka an tul poimo te kan ti sak thina ni chuan activity NSS ang hian malak na sang kan nei thina kan principal le faculty ang pon le office staff ang pon support min petlang em kan lom em ani